Yaudah tu sa ka jam-jaman nama ka tinana sulivat. Saka tu sa ka jam-jaman na urja sopui na kai nuat samas imazai tua pina sas varitan. Imazai tua jesangas. Imazai tua tapuru katu tiroa kayan imazai tua itakaran patu tapuru katu sepatakaran. 历代至上13章1节到14节。大卫与千夫长、百夫长，就是一切首领商议。大卫对以色列全会众说：“你们若以为美，见这事是出于耶和华我们的神，我们就差遣人走遍以色列地，见我们未来的弟兄，又见住在有郊野之城的祭司利未人。”使他们都到这里来聚集。我们要把神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问神。全会众都说可以如此行，这是在众民眼中都看为好。于是大卫将以色列人从埃及的西和河，直到哈马口都招聚来了。要从基列耶林将神的约柜运来。大卫率领以色列众人上到巴拉，就是属犹大的基列耶林，要从那里将约柜运来。这约柜就是坐在二基路伯上耶和华神留名的约柜。他们将神的约柜从亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。乌沙和亚西约赶车，大卫和以色列众人在神前用琴瑟、锣鼓号作乐，极力跳舞歌唱。到了基顿的禾场，因为牛失前蹄，乌沙就伸手扶住约柜，耶和华向他发怒，因他伸手扶住约柜击杀他，他就死在神面前。大卫因耶和华击杀乌沙，心里愁烦，就称那地方为庇利斯乌沙，直到今日。那日大卫惧怕神，说：神的约柜怎肯运到我这里来？于是大卫不将约柜运进大卫的城，却运到加特人俄别以东的家中。神的约柜在俄别以东家中3个月，耶和华赐福给俄别以东的家和他一切所有的。爱就开暖什么？Satu tu asina apurua kai imazai tua tapurua karan patu tapuru katu ita karan。上主因乌沙的手碰到约柜而发怒，击杀他，他就当场死在上帝面前。大卫因上主发怒惩罚乌沙，心里很不高兴，就开暖什么？Satu suwa kajam-jaman hasini pupatarwan， 大卫因上主发怒而。你曾经被莫名其妙怒吼，让你吓得失魂落魄，满腹委屈吗？更悲惨的是，如果那哄你的人竟然是你所亲爱、无法割舍的对象，甚至是你曾经协助过的人，你会怎么自处？扫罗死后，大卫经历7年建立他的王朝。当内外局势都稳定后，大卫与同袍和人民商量，要是你们同意，而这是出自上主的旨意，就让我们把上帝的约柜请来。这是扫罗做完时没有受重视的。人民觉得这建议很好，都同意了。于是热闹盛大，护送的柜的圣礼，由亚比拿达的儿子乌沙和亚西约负责。大卫自己也参与在这一趟约14公里的迎接行列中，沿途与人民一同欢庆，把荣耀归于上主。
这是一场全国举目关注的庆典，将让上主的圣名重获荣耀。大卫也可以用感恩的态度，风风光光的让自己的人生伟业光荣呈现。只是当护送约柜的队伍来到基顿的打麦场时，拉车的牛竟然在路上失蹄，差点绊倒了。约柜滑动，乌撒没有顾虑到律法关于约柜的规定，并出于本能和责任感的及时反应，伸手扶住约柜。就在这一刻，乌撒就死在约柜旁。历代志作者记下，上主因乌撒的手碰到约柜而发怒，击杀他。为什么？如果这事发生在我们的生活中，在我们还不知为什么以前，可能已经受伤累累的对上帝说：“你怎么可以这样对待我？”但这不就是生活的一部分吗？当我们还来不及反应时，那惊人的恐叫声和噼里啪啦而来。上班一到办公室还未坐定，就被老板叫进去摔档案夹。谈生意，客户忽然大发雷霆，开车时照灯号停车，却被猛按喇叭。下课一踏进家门就遭训斥，别人总有理由哄我，而我这被骂得像死了那样愣呆了。我们只能委屈地质问，究竟发生了什么事？我有什么问题？而且只能把眼泪往肚里吞，因为对方是我无法割舍的生命的一部分。忽然间，一场荣耀的庆典急速冻住，所有荣耀被上帝愤怒的乌云覆盖了。大卫被吓到，心里很不高兴，决定不干了，赶紧把约柜送往加特城的俄别以东家里去。如果今天这事也发生在你的教会，牧师被长老哄，或长老被牧师哄，或发生在你的服事，你尽心的服事被公开显去，或者尽心侍奉的信徒突遭意外被上帝带走，你会像大卫那样小心翼翼地与上帝或教会保持距离，以测安全吗？现在都说个jaman大卫因上主发怒。Satu cua ka jaman asini pau pisu tanutin. Tara sesevuntin tua ta kinamali tayau, aiso ta kinamali tayau, ini kata kakelangan tayau. Lakwa no sevuntin tua cua nama tucu aketina veka pastulivai, aketina veka nga kisah saja tua ta semas. Saka pasamara-mara tanutin na kuya nukatina gemalo akinum na kuya no veketina pasulivai tua ta sematayau. Ijuanu ini kama gaugau, ini kana makapare ngaca varong, ijuanu puci medetin, ijuanu madudutin tua ta semat, ijuanu seura mangatina sematu kai tayau, seura mangatina kipu sensengan tayau. Aisyua ta sinalibatan imazai tua ta saruan tayau. Para mereka numasan dia waisua ta sinalibatan ta sesebungan kinamali tayau. Ati manga kinamali. Izuanu patilipitin, izuanu pecimedetin tua ta kini ta evan tua ta semat. Saka pasamara-marau tantin tu soa ka jaman-jaman. Latina na gemadu akinum ti mazat auripas elin tanutin. Di mazamana ruta kasidonan tua ta nasi amina sematayau. Sakatitin latina na gemalu akinum latina na kemelan tu aichua ta kinamali, aichua ta saruan tayau. Na koyangata amalaruka ta sigalua ta gemalua akinum sata inuri kipaparang tua sematayau. Amina ta kemelang tua mana sini papupi suruno atsemas maneka tina rupa suara tua chua tu chua ta sinupua ka jaman-jamana veka nga pasulivai veka nga kivetselu utayau tua zata
sikini siki sa ai chua ta saruan ta yau saka titen latinana kemelang leka tina kita saja tua ta cemas leka tina kita saja tua ta kiukai para me tarasi cemutin tai chona matu choa mong dai kina mali ta yau lakwa latinana kika kejeng tua ta saruan latinana pasusu tua ta cemas ayakana demikiki ta pasamarau apa pipisu letanutina mapolat satu so asini pakini menemetanutin 在生活中当我觉得上帝待我并不友善的时候，我会怎么做？在生活中，当我觉得上帝待我并不友善的时候，我会怎么做？Ayawa kinmnem tanutin tutsaka jaman-jaman toruta kinmnemina gemalu latinana gemalu kinmnem tamana sinipa kinmnem ayakana pasamarau ka inuli 上主啊，正如诗人所说，因你的气愤和恼怒，我是如灰，像吃饭一样，眼泪混着饮料喝时，在这一条人生路上，恳求你仍然带领我，奉主名求，阿门。Mali tu soka jaman-jaman nama kaitin nami selang, sumupu kilaroi tuamana sini pada dekat tenua tia cemas. Ai cho cha kini ka sawan masan dia wa cha kina kemudian dia yau masan dia wa chua ini ka cha varain dia yau wa kinemenem lakwa ta galoi na kinemenem amina ta inuli amina ta kinemenem tu ai cho cha chinali watan kanai ka cemas sana benai tu nasi benai tan tin tu rumah ka cha si sukawan amaketina na imaze katsawan numa siswatina kinmena marwa to ta tsaman ana manga mundai ana manga ka kina mali tayau tarana kigadu tina kinmena ayato amina tsama sauri makaya timiak alemaka tanutin siya to tsaka jaman-jaman papusupi sore tanutin maya kitsatsada maya kibutsuro maya madudu to ta tsamat Jakigaloi na kinumnam mana izwa revan izwa linakavan wa tsama tianutin tu ta parorau ta kana pau pichu saka mali parmaken unui kana malunga aicha kusini pasamarau lamunana pajaka tanga ayakan pasamarau saka mali latinana suliwa tu swata kene adawan taja ping an